Nayi-ke ividiyo eka-part 3. Okay, nawe uyabona ukuthi ama-functional grade 11 lawo. Okay, so izinto esizoyikhava-ke lana ama-axis of symmetry, i-domain, i-range. Saqhubeka nayo nge-parabola. Mawuthi uyabuka la, ama-axis of symmetry mangabe ufuna uku-understand kuzomele wazi ukuthi ayini. So sikhuluma ngolayini lapho-ke okwazi ukuhlukanisa into phakathi nendawo noma ukwazi ukuhlukanisa into ilingane ama-side womabili. Ake sithi nje senze i-example, sithi ne-rectangle la, right? Mangabe sine-rectangle yethu, masifuna ukudweba ulayini ozoyihlukanisa phakathi nendawo ilingane ama-side omabili. So singawudweba ulayini wethu la, right? So masuwudweba ulayini wethu laphayana, sizama ukuthi siwushiftise so that uzoba phakathi nendawo. Okay, loya layini loyana singawubiza ngolayini wani wama-axis of symmetry ngoba uhlukanisile part yokuqala, part number 1 no-part number 2 we-rectangle. Okay, mangabe sesikhuluma nge-parabola noma nge-shape ye-parabola noma i-graph ye-parabola, isuke yona ikanje angithi, isuke inama-arms nani ne-turning point. Okay, sine-turning point elaphaya, right? Turning point yethu la ifike ithene khona i-graph. Okay, so ukuze-ke manje sizodweba ulayini esizowubiza ngolayini wama-axis of symmetry, kuzomele ukhathe lama-arms phakathi nendawo so that ezolingana lama-arms. So ulayini wethu sizowudweba kuphi-ke? Wona sizowudweba udlule laphaya kwi-turning point, kuleliya point lani ele-turning point. And then lowo layini loyo-ke sobe sesiwunikeza igama-ke. Igama lawo yini? Ulayini wama-axis of symmetry. Okay, lo layini lona siwubiza ngama, it's a line of axis of symmetry. Okay, kunezinto okumele uyinothise-ke la, right? Ngifuna nje ukuthi sikudwebele-ke la so that ungeke uze uyikhohlwe. Lo layini lona igraph yethu usuke wehlukanise phakathi nendawo. Okay, ake sithi lana sino-point bani? Sino-point A, and then ngalena kuleliya point leliyana sino-point B. Okay, mangabe sino-point A no-point B, kusho ukuthi ukusuka ngoba lo layini lona wama-axis of symmetry lezi zinto uyihlukanisa noma lama-arms uwahlukanisa phakathi nendawo, kusho ukuthi mangabe u-point A no-point B bekuyi-straight line, ulayini onjani? O-straight, o-horizontal. Okay, asenzeni kanjena-ke noma awusenzeni kanje but usubonile la ulayini wama-axis of symmetry ukuthi ubhalwa kanjani. So ngizoqala ngokubhala ini? I-Cartesian plane entsha la, right? Nansi i-Cartesian plane yami, ngiphinde ngiyayidweba la, right? Ngifuna nje ukudweba ulayini wama-y-axis nowama-x-axis. Okay, usuyababona-ke labo layini bami, ama-x-axis ilo layini horizontal, ama-y-axis ilo layini owehlayo esiwubiza ngokuthi it's a vertical line. Okay, so i-graph yami-ke sengiyayidweba-ke manje. Nansi i-graph yami ngiyayidweba kanjeyana-ke. Okay, ngoba usuyibonile i-graph yami sengiyidwebile, i-graph ye-parabola inama-shapes noma inama-arms abheke phezulu. Okay, bese sidweba ulayini wani wama-axis of symmetry. So wona kuzomele udlule kuphi? Laphaya kwi-turning point. Okay,
So mawusudwebile-ke loya line wakho, thi ngizama ukuthi ngikugqamise-ke so that uzobona kahle. Mawusudwebile-ke ulayini wakho-ke, okay, uyazi ukuthi leliya point leliyana kumele kube yipoint lani, le-turning point. Okay, wazokhumbula ukuthi i-coordinate le-turning point lisuke linobani noma silithola kanjani uma ngabe sinaleya equation leya. Uma ngabe sinale equation noma sinale form ye-equation ye-parabole kanjeyana, i-turning point yethu, i-coordinate lakhona kusuke kuzoba ubani? U-P is to u-Q. Ama-values lawo, thatha i-value ka-P ne-value ka-Q. Kodwa angithi uyabona ukuthi laphaya phezulu, ngike ngayisho le nto le kule video le engiyenzile u-part 2. Okay, uthola i-coordinate-ke le-turning point, uzosithatha le value laphaya kuleya equation, le lapha kwi-bracket lakho. Okay, kwi-bracket lakho-ke uzosolva for x angithi. So angithi uyabona-ke uma ngabe kanjeyana nje uma usolva u-x, phakathi kuma-bracket kusuke kunobani? Kunaloya x minus p, bese wena u-equate to u-0. Uma usolva u-x wakho uzothi x is equal to u-positive p. Lo positive p lo siyawuthatha-ke siwufake kuphi? Laphaya. Okay, so iyona-ke into oyenzayo-ke le. Angithi i-coordinate bese uyalazi ukuthi lisuke line-value kabani? Ika-x ne-value ka-y. So ukuthola i-value ka-y isuke izolingana naleya value leyana eka-q. Okay, so ama-value uzowathatha le value ka-y ilingana ne-value ka-q, ithatha ne-sign yakhona. Okay, so siyakwazi-ke lokho-ke. So asibuyeni size la. Right, khona into engifuna ukuthi ngikukhombise yona-ke la. Ngoba lo layini lo wama-axis of symmetry uhlukanisa lama-arms phakathi nendawo. Okusho ukuthini-ke? Kusho ukuthi uma ngabe sine-point elilaphaya, okay, sine-point elilaphayana nelinye futhi i-point elilaphaya, u-point A no-point B. Kusho ukuthi ngoba-ke lo layini uhlukanisa phakathi nendawo lama-arm, and then kusho ukuthi ulayini noma i-distance esuka, uma ngabe sine-distance esuka ku-A iye kubani? Iye ku-B. Okay, ithi ngiyenze kanjena, sine-distance esuka ku-A or noma uma ngabe sikhuluma nge-distance nje esuka ku-A iye laphayana ku-B, let's say iwubani? I-length noma siyeke i-length. Asithi ku-A sine-value ka-x laphayana ewubani? Ewubani? Mhlasimpe nje ewu-minus 4 because ama-values ka-x ngapha kwa-left masuke senza sengaka-left kanjani? A-negative. If sine-value ka-x laphayana la kuno-A khona ewubani? Ewu-minus 4, and then laphaya maqondana no-B i-value ka-x ibe ubani? Ibe u-minus 2. Okay, right. Kusho ukuthi ngoba-ke okay, asiqaleni sithole i-length ka-AB. So ithola kanjani-ke? I-length ka-AB uyithola kanjeyana, i-length ka-AB. Okay, so kuzoba ubani? Asiqaleni lana-ke, kuzomele uqale wazi i-coordinate lika-A ne-coordinate lika-B before uyothola i-length ka-AB. I-coordinate lika-A, u-point A nange-point A uhleli phezu kwaloya line wama-x-axis angithi, no-point B uhleli phezu kwalayini wama-x-axis, and wena uyazi ukuthi i-value ka-y phezu kwaloya line wama-x-axis ilingana nobani? No-0. Kusho ukuthi i-coordinate lika-A lithini? Lithi i-value ka-x ewu-minus 4 is to u-0. Coordinate lika-B nalo futhi x wakhona u-minus 2 is to u-0. Angithi uyabona-ke lawa ama-point akho asherisha i-value ka-y eyodwa noma efanayo ewu-0. So uma ngabe kukanjeyana-ke, uma ngabe ezosherisha i-value efanayo, it's either eka-x noma eka-y,
and then uyakhona ukuthi wenze lento engizoyenza la. Mangabe esherisha le efanayo eka-y, wena uzosebenzisa o-x ukuthola i-length. Mayesherisha ama-coordinates akho noma ama-point akho, mangabe esherisha i-value ka-x efanayo, uzosebenzisa ama-values ka-y ukwenza njani? Ukuthola i-length. Okay, so ngoba in this case ama-values afanayo aka-y, thina sizosebenzisa ama-values ka-x kulawa ama-coordinates lawa, si-calculate i-length kabani? Ka-AB. Okay, so izoba ubani-ke? Izoba u-x, i-value ka-x lena ingaka-right, i-value ka-x lena ingaka-right, yaleli point elingaka-right, ekabani? U-point B loyo. So i-value ka-x ka-point B, because point B ungaka-right, minus u-x okabani? Oka-point A, because u-point A ungakuphi? Ungaka-left. So i-value ka-x elaphaya ku-point A. So uyasubstitute-ke manje ama-values akho. I-value ka-x laphaya kwi-coordinate lika-B u--2 minus lo engibhalele yena la, then uvula i-bracket. I-value ka-x ku-point A ubani? U-4. Kusho ukuthi lento yakho nayo njengamanje ubani? U-2 plus -2 plus bani? Plus 4. Alright, kusho ukuthi ubani? Iwu-2 units. Okay, usuyayazi ukuthi u-2 units, right? So ukusuka lana-ke, therefore asenzeni kanjena-ke, sithi kanjena ukusuka, okay, lekhala ngathi ayibonakali kahle, lethi ngizame enye. Okay, so ukusuka laphayana u-A uye laphayana ku-B, ilento yakhona iwubani? So ibuya ku-B, ilento yakhona iwubani? Iwu-2, iwu-2 units, right? Noma kusuka ku-B kuya ku-A, ilento yakhona iwu-2 units. Okay, because loya layini loyana-ke owehlayo, nayo loya layini esiwubize ngolayini noma we-symmetry. So uhlukanisa lama-arms phakathi nendawo. Kusho ukuthi-ke i-distance esuka ku-point B iye laphana kuloya layini loya we-symmetry iyalingana ne-distance noma ne-length esuka ku-point A iye kiwo loya layini. Right, into engizama ukuyisho ukuthi i-line of symmetry kahle kahle ihlukanisa phakathi nendawo leya length leya, ngoba iwu-2 units nje, kusho ukuthi i-length ukusuka la kulo line noma we-symmetry siye laphaya ku-point B iwubani? Iwu-1 unit. Okay, i-length ukusuka kuphi? Ku-point A uye laphayana kulayini wama-axis of symmetry ubani? Iwu-1 futhi nayo, because yayi-1 unit, and then masuyihlanganisa le length ikhiphela ubani? U-2. Why ibe u-1 noma ilingane? It's because noma ingoba iloya layini loyana owehlayo loyana ufike wayikhatha phakathi nendawo leya length leya. So kuzomele uhlale ukwazi-ke lokho-ke. Okay, asizoconclude-ke lapho, asizoconclude-ke njengamanje. Okay, so usuyazi ukuthi ukusuka laphaya ku-2, if i-value ka-x laphayana ku-point B iwu-2, and then i-value ka-x ku-point A iwu-4, and then wena usuyazi ukusuka ku-B uya ku-A uwu-2, right? Okay, and siya ngaka-left. So ngoba siya ngaka-left-ke sosebenzisa i-sign e-negative, right? Because mawaya ngaka-left izinto zenzenjani? Ziya-decrease, noma ama-values ka-x enza njani? Aya-decrease mangabe siya ngaka-left, mase ngaka-right aya-increase. So asitholeni ukuthi i-value ka-x laphaya la ukudlula khona loya layini we-symmetry iwubani-ke lapho-ke? So because sesiyazi ukuthi thina ukusuka laphaya ku-point B siye kuloya layini sizohamba nje i-unit eyodwa. Okay, okusho ukuthini-ke? Okusho ukuthi okay, i-value ka-x laphayana kuzobe kuwubani? Laphayana
maqondana naloya layini loyana izobe asiqaleni laphayana-ke, izobe ivelu le laphana ka-x ku-point B, angithi minus because siya ngaka-left, angithi suka point B siya ngaka-left, so sisebenzisa ubani? U-minus. Minus leya unit leyana esihambayo-ke mangabe sisuka point B siya kuphi? Kuloya layini. Ubani unit loyana noma how many unit? U-1 unit. So minus-ke u-1 unit nathi, minus 1. So laphayana ivelu ka-x ku-point B u-minus 2, minus 1, it's minus 3. So loya layini loyana udlula ku-minus 3, kuyivelu ka-x ubani? Iwu-minus 3. So laphayana ivelu ka-x ubani? Iwu-minus 3. Okay, so bunga-calculate futhi lokho-ke usebenzisa ivelu ka-x elaphaya ku-point A. Kanjani-ke? So because sisuka ku-point A siye laphayana manje singaka-right kulo layini wama-x-of-symmetry. So sisebenzisa i-sign ewu-plus lapho-ke. So ukuze sithole ivelu ka-x ekuloya layini loya wama-x-of-symmetry noma eqondana naloya layini wama-x-of-symmetry. Okay, so kuzoba u-x is equal to x is equal to ivelu ka-x eku-point A because masuka ku-point A siya ngaka-right sifike sifice ini? I-line of x-of-symmetry. So ngoba siya ngaka-right manje sisuka point A siya ngaka-right ukuze sizofica ivelu ka-x laphaya la kudlula khona loya layini, so sisebenzisa i-sign ewu-plus. So it's plus how many units ukusuka ku-A uye kuloya layini loyana? It's 1 unit, so plus 1. So it's minus 4 plus 1, so it's the same answer, it's minus 3. Ivelu ka-x-ke la ufike kudlule khona loya layini loya. So ngamanye amazwi-ke ama-point onke akule parabola, right? Onke nje ama-point azobe enale condition le yokuthi azoshera ivelu efanayo eka-y. Mangabe nje onke ama-point akuleya graph ye-parabola ezoshera ivelu efanayo ka-y, ama-coordinate akhona, and then kuzokwenzakalani-ke lapho-ke? Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi i-length ungakhona uku-calculate i-length yalawo ma-point lawo usebenzisa ama-values ka-x lawa angafani, right? So yeah, and then mawuthi uzobuka-ke laphaya angithi loya layini loyana wama-x-axis sathi unjani? U-horizontal. Naloya layini loyana ulayini AB nawo unjani? U-horizontal. Okusho ukuthi wonke amalayini anjani? A-horizontal noma ama-point akulayini onjani? O-horizontal. Uyakhona uku-calculate i-length yakhona ngama-values akabani? Aka-x. Ngama-values akabani? Aka-x. Okay, so cabanga ukuthi ukuzwe kahle-ke lokho. Uma ungakuzwanga kahle unga-drop i-comment siphinde sikuchazele kahle. But nje bengizama ukusho ukuthi onke ama-point akulayini onjani? O-horizontal. Uyakhona uku-calculate i-length yakhona usebenzisa ama-values kabani? Aka-x kuphela. Because ama-point akulo layini o-horizontal asuke ezoshera automatically, asuke ezoshera ivelu ka-y njani? Efanayo. Okay, so again noma lokhu kunye ngizobuye ngikusho kwamanye ama-video. Right, asibukeni-ke. Usuyakwazi lokhu angithi? Asenzeni kanjena, siyadlula siyokhuluma ngani? Nge-domain nange-range because okay, before sidlule siyokhuluma nge-domain nange-range kuzomele sifundisane ukuthi uyithola kanjani i-equation yaloya layini esiwubiza ngama-x-of-symmetry. So uthola kanjena-ke. So yeah, and then i-equation yokuthola loya layini loyana mangabe une-equation yakho ye-parabola ekanjeyana eno-f of x is equal to a into u-x minus p bracket squared plus q. Ukuthola i-equation yama-x-of-symmetry uyithola kanjeyana-ke. Uphinda futhi wenze the same thing. Uthatha lokho kulapha phakathi kuma-bracket kwe-equation yakho okuwubani?
kuno-x minus p u-equate to u-0 bese usolva u-x and then iyona equation yakho-ke yoline 1 wama-axis of symmetry laphayana kwi-parabola. So it's x is equal to up. So i-equation yakho-ke le eyani eyalo layini sobiza ngani ngama-axis of symmetry. Okay, so asikhulumeni ngedomeni-ke nange-range manje. Okay, masikhuluma ngedomain asenzeni kanje ukuze lento uzophinde uyithole kahle. Mangabe sesikhuluma ngedomain-ke sisuke sesiyokhuluma ngo-x noma siyobuka ama-values ka-x a-corresponda ne-graph yethu, ama-values ka-x. Okay, mangabe ngithi ama-values ka-x kahle kahle suke si-check ukuthi i-graph yethu iqondane namaphi ama-values ka-x. So onke lawo ma-values aka-x siyawa-check-a and then lokho sikubiza ngani ngedomain. Okay, so ma uzobhala nje idomain kuzomele wazi ukuthi wena into ozoyibuka yini ama-values aka-x. Okay, into esiyenzayo-ke wathi ngenza nje i-example. Ngizobhala i-Cartesian plane lana fast bese ngidweba i-straight line. Cartesian plane yami lena. Alright, ama-x-axis ama-y-axis lawa. Okay, i-value ka-x lana iwu-minus 3 lana iwu-positive 3. Okay, ngidweba ulayini wami fast ozosuka laphayana uhambe uze ngapha. Right, so ulayini wami-ke lona angithi uyabona ukuthi lo layini awunawo ama-arrows angithi. So ngoba uyawubona ukuthi awunawo ama-arrows, so nje ake ngithi lo layini wami siwulebhele sithi i-graph lena i-line graph le sithi nje ubani u-g of x. It's a line graph iwubani iwu-g of x. Okay, noma uthi ngingayenzi ibe kanje ngiyenze hlasimpe ibe ne-gradient e-positive. Okay, singenze kanjena-ke nakho-ke. So uyabona ukuthi mase kanjena lo layini wami usune-gradient enjani e-positive ngobani usilante to the right. Okay, kodwa lokho sobuye sikuxoxe ngelinye ilanga, but nje mangabe ukanjena une-gradient enjani e-positive and mangabe angithi yabo ukuthi masisuka ka-left sihamba siya ngaka-right wenza njani layini wethu uya-increase njalo sisuka ngaka-left siye ngaka-right masifuna uku-check i-gradient yethu ukuthi izoba negative noma izoba positive. Masuka ka-left siya ngaka-right yenza njani layini wethu uya-increase, so i-gradient enjani i-positive. Okay, iba negative makwenze njani-ke mangabe unolayini mangabe usuka ngaka-left uya ngaka-right ozo-decrease njengalo layini engiqeda ukubhalela wona njengamanje o-red. So mangabe kusuka ngaka-left siya ngaka-right uyabona ukuthi ulayini wethu uya-decrease, so lo ngezansi-ke une-gradient enjani e-negative, loyana ongenhla une-gradient enjani e-positive. Okay, angikho-ke lapho ngikule nto yama-domain. So because ngikule nto yama-domain ngicela ukuthi unothise kahle-ke i-domain si-check ukuthi i-graph yethu, okay, le ngithe i-graph ka-g of x, so iqale kuphi ku-3 yagcina kuphi ku-positive 3. So i-domain yalayini izothini-ke mangabe sikhuluma nge-domain si-check ukuthi i-graph yethu iqondane namaphi ama-values ka-x and then njalo mangabe siwa-check-a siqala ngaka-left siye ngaka-right, asiqali ngaka-right bese simuva siya ngaka-left, siqala ngaka-left sihambe siye ngaka-right. Siya-check-a ukuthi iqale yaqondana nayiphi i-value ka-x ngaka-right, iqale yaqondana nobani no-3. Okay, siyabhala qale no-3, right. So noma senzeni kanje sithi iqale ku-3 ngaka-right, okay, and then yase yagcina okay kulama-values aka-x lawa akhona la
lana ikhona ngithi ngiyibona ngithi ukuthi iqondane nawo le graph yami kulama-values aka-x akuyona yonke leya ndawo leya, and then yathi yazogcina nga-value ka-x ewubani ewu-positive 3. So idomain yalana ibizothini-ke? Okay, so angithi igraph yami, okay, asenze kanje, angithi sibuka x, so bonke laba o-x abalana ngithi bonke labo x abaqondane negraph yethu bonke laba qale lapha ku-3 bonke laba abalana abaqondane negraph yethu bonke laba until kuze kuyogcina kuphi positive 3. So ba-representa ngo-x oyedwa, right? Bonke labana uthi ngishade laphaya so sizoyibona kahle lento. Bonke lama-values ka-x alaphaya, siqala lapha ku-3 ngibone siqala ku-3 until siye sofika ku-positive 3. Onke lama-values ka-x alaphaya aqondane negraph yethu, so sizo-representa ngani? Nge-value ka-x eyodwa, so thi ngiyibhale laphaya, right? Nansi idomain yakhona yala, so izothi x ekanje, right? So asenzeni-ke lo i-value ka-x leya irepresenta bonke labo x abaqondene nani naleya, laba aba-between u-3 no-positive 3, bonke lawo ma-values aka-x aqondene negraph. Okay, thina bese sithatha ama-values aka-x lawa esiwabonayo noma lawa asekuqaleni nasekugcineni kuphela. Okay, lapha ekuqaleni angithi siqala ngaka-left, kune-value ka-x ewubani? Ewu-3. Ngaka-right ekugcineni la ifika yagcina khona igraph yethu kune-value ka-x ewu-positive 3. So lena i-value ka-x lena enkulu-ke engaka-right sizoyibeka ngaka-right nathi la, so siyayibeka-ke nansi ya, and then lena engaka-left kwalo x obomvu sizoyibeka ngaka-left. Okay, bese sibhale i-inequality yethu, ngaso sonke isikhathi i-inequality yethu so ikhambisele ngaka-right, so ikhambisele ngaka-right. Right, okay, ngoba okay asishekeni-ke laphaya ku-3 kulo x owu-3 ikhona ne-graph yethu phezulu noma iqondane le value ka-x ewu-3 iqondanile nayo i-graph yethu, yes iqondanile nayo. Okay, kusho ukuthi ngoba nayo siyayi-include-ke, so that is why sizobhala ini? U-equal to noma u-dash la ngaphansi, nanguya u-dash wami ngaphansi okhombisa ukuthi ikhona i-value ka-x elingana nobani? No-3 eqondane nani? Negraph yethu ka-g of x yaloya layini. Okay, asihambeni futhi siyo-check-a ngasekugcineni. Ulayini we-graph wami ukanjani laphayana? Kuleya value ka-x ewu-3 ngabe iqondane negraph yethu? Yes, iqondane negraph yethu. Kusho ukuthini lokho-ke? Ikhona i-value ka-x elingana nobani? No-3 eqondane nani? Negraph yethu. So sizobhala futhi u-dash laphayana osho ukuthi equal to u-x wethu uphinde alingane no-3 lo x oqondane negraph. Okay, aphinde futhi alingane nani? No-3 u-x oqondane negraph. So idomain yaleya graph-ke leya. Okay, so siyaphinda futhi siyaqhubeka, right? Siphinde futhi sibhala ini? I-Cartesian plane manje. Nansi i-Cartesian plane yami ino-y, inama-y axis nama-x axis. Ngiphinda futhi ngikubhalela ini? I-straight line-ke manje. So i-straight line sami sesinama-arrow manje, ekuqaleni besingenawo ama-arrow. Again, sisenobani laphayana? Sino-3. Sino-3 laphayana, sibe no, okay, noma ngingabi nama-values ala because ngifuna ukuthi lento ibe fast, right? Okay, i-straight line sakho mangabe sesinama-arrows, ubokwazi-ke wena lapho ukuthi kwenzakalani. Mangabe sekumele ubhale idomain yalapho-ke, angithi le arrow le isho ukuthi lo line uyaqhubeka ubheke le phezulu, right? So as long as usazoqhubeka ubheke le phezulu, okusho ukuthi uzoqhubeka-ke, okay,
ule noma x-axis nawo uba nani? Uba ne-arrow. Noma y-axis uba ne-arrow. Bonke labo layini banani? Banama-arrows akhona. So ngikhohle ukwabhala ekuqaleni but sengiwabhalile manje. So i-Cartesian plane nje so olayini bakhona bezoba nani? Lama-arrow ukukhombisa ukuthini? Bayaqhubeka olayini bethu, angithi? Okay, asenzeni kanjena-ke. Igrafu yethu kuleli point elizobe lila iqondane ne-value ka-x ela. Kuleli point elila iqondane ne-value ka-x ela. Because lo line uyaqhubeka ubhekele phezulu, awugcina angithi. So nama-values ka-x awagcina, ayaqhubeka nawo ebhekele. Okay, so ngeke sibone ukuthi igcine kuphi, izogcina kuphi igrafu yethu. Okay, ngoba sibona ukuthi igcina kuphi, izolokhu iqhubekile nje udu igrafu yethu. Kusho ukuthini? Igrafu yethu ibheke kwi-value ka-x esiyibiza ngo-positive infinity, ngoba asiboni ukuthi izogcinaphi, izolokhu ihambe njalo ngobani? Ine-arrow. Okay, nale grafu lena ngapha ngaka-right iyaqhubeka futhi ibhekele kulama-values aka-x. Angithi uzokhumbula ukuthi uma ngabe usuka e-center we-Cartesian plane yakho uya ngaka-left, ama-values ka-x kanjani? A-negative. Uma usuka e-center uya ngaka-right, ama-values ka-x akanjani? Isayini yakhona a-positive. Ingakho-ke uma siya ngaka-right sihamba sibheka kulabo x abanjani? Le kule number ewu-positive infinity ngoba siya ngaka-right. Uma siya ngaka-left silokhu sihambe udu ngale ngenxa yokuthi le grafu yakho ine-arrow. So sesibheke ku-negative infinity lapho-ke. So le grafu yethu iyaqhubeka-ke nama-values ka-x ayaqhubeka-ke. So asiboni ukuthi izogcinaphi. Asiboni ukuthi izoqalaphi and asiboni ukuthi izogcinaphi. So uma ngabe kukanjalo-ke, so sisebenzisa ubani? U-negative infinity no-positive infinity ukubhala yini? I-domain yethu. Okay, so senza njani-ke? So ubonile ngithi u-negative infinity no-positive infinity, wena awuhlupheki. Bhala u-x phakathi nendawo, ubhale u-positive infinity ngaka-right, ubhale u-negative infinity ngaka-left. So bese wenza njani-ke? Ubhala ini? I-inequality yakho izokuhambisela ngaka-right. Kodwa ngoba usebenzise u-infinity-ke, uma uzosebenzisa u-infinity lapha kwi-inequality yakho uma usubhala yini? I-domain, awubafaki o-dash dash, awenzi kanje, awenzi lokho uma ngabe usebenzisa ini? I-infinity noma ngakule inequality esondelene nani? Ne-infinity sign. So awukwenzi lokho-ke. So because le sign lena ekhombisa i-infinity isuke isitshengisa ukuthi into izolokhu iqhubeke njalo ayigcini. So awukwazi-ke ukufaka ubani? U-equal sign laphaya ngaphansi kwe-inequality yakho. Kodwa uma ngabe une-number eduze kwani? We-inequality sign yakho, yes, ungayifaka-ke lapho ini? U-dash ngaphansi. For example, uma ngabe bekuzobe kukanje, mhlasimpe uno-x lana, uno-4 lana and then bese uba no-negative infinity. Yes, ngaduze ngala kune-number ngakhona ungamfaka u-dash, but ngala kune-infinity une-sign ye-infinity ngakhona ungawufaki u-dash. Okay, so uma kuwukuthi khona ongakuzwanga noma khona onga-understand-i, uya ku-comment section ubuze lokho-ke. Alright, so angithi uyabona-ke le graph yethu, i-domain yethu siyibhala kanje uma ngabe sisebenzisa yini? Ama-inequalities. Noma angithi yabo sibuka ama-values aka-x aqondane ne-graph yethu. So ngoba ayahamba njalo ebhekele kuma-values aka-x lawa negative engagcini, ingakho nathi sisebenzise u-negative infinity, inamba ewu-negative infinity and then nenamba ewu-positive infinity. Okay, so lokho sikwenza nini ukusebenzisa ama-infinity, positive infinity nama-negative infinity? Uma ngabe igraph yethu inama-arrows. Okay, asiboneni-ke i-parabola yethu angithi nayo inani? Inama-arrows. Okusho ukuthi i-domain ye-parabola kuzoba yileya domain leya ngokwe-inequality. Uma bethi nje banikeze i-domain ye-parabola then yileya, right? Noma ubabhalele kanje uthi x is an element of, bese wenza kanjena-ke. Angithi uzosebenzisa lama-sign ama-inequality, uvule ama-bracket
not ama-square brackets, lama brackets nje ajwayelekile, lawa kanje, not lawa akanje, hhayi lawa ama-square brackets. So bese uvula ama-bracket, uthi dot dot, bese uyawavala. Okay, so ngapha ngaka-left ufaka u-negative infinity, ngaka-right ufaka u-positive infinity. Yini lena? Uma u-2 lawa ama-domain ani? I-parabola. Asho ukuthini-ke? Asho ukuthi i-graph yethu iqondana nama-values aka-x, like iqala ukuqondana nama-values aka-x kule number ewu-negative infinity until iziyogcina kule value ka-x ewubani? Ewu-positive infinity. Asibonanga ukuthi iqale kuphi, so siyisebenzisa u-negative infinity because iyaqhubeka ne-graph yethu ibheke le ngaka-left, so iphinde iqhubeke ngaka-right. So asiyiboni iqale kuphi, asiyiboni igcine kuphi, so yingakho sisebenzisa ubani? U-infinity. Or infinity number engagcineki, usuke uhambile ngaka-left ungagcini, uhambile ngaka-right ungagcini. So ama-domain e-parabola-ke lawa-ke. Okay, i-range so sesibuka ubani lapho-ke? O-y. Alright, y okay, asenze kanjena, i-range so sesibuka ubani lapho-ke? O-y. Again iyafana ne-domain i-range, kuwukuthi so sesibuka u-y manje ukuthi iqalephi, not ngaka-left. Angithi kwi-domain sibuka ukuthi iqalephi ngaka-left yagcinaphi ngaka-right i-graph yethu, like iqalephi kuma-values aka-x yagcinaphi kuma-values aka-x. Okay, so masikhuluma nge-range suke sesibuka ukuthi i-graph yethu iqondane nama-values aka-y, iqale kuphi uqondane nama-values aka-y? Masiyibuka sisuka ngaphansi siya phezulu. Okay, asenzeni kanje, nayi i-cartesian plan yami, ngiyayidweba inama-arrows angithi, i-cartesian plan nawe uyakwazi lokho. So ngiphinda futhi ngi-illustrate ngaso ini? I-straight line. So ngizodweba nje ulayini o-straight lana njengamanje obheke phezulu. Okay, lana i-value ka-x sithi ubani? Iwu-4. Lana i-value ka-x ubani? Iwu-4. Okay, so ayinalo lo line wami lo noma le line graph yami lena manje ayinawo ama-arrow. So ngoba ingenawo ama-arrow-ke, okay, ama-x-axis lawa ama-y-axis. Okay, siyobhala i-range noma sidinga ukuthi sibhale yini noma sithole i-range yani yaloya line loya. Okay, kuzomele sibuke ukuthi iqale noma lo line uqale waqondana ne-value ka-y ewubani? Le ekuqaleni ezansi. Okay, bese siyakhuphuka-ke ne-graph yethu siyobuka ukuthi igcine ukuqondana ne-value kabani? Ewubani ka-y, le phezulu. Njalo masibuka i-range sibuka from bottom to top, kodwa masibheka i-domain sibuka from left to right i-graph yethu. Okay, asenzeni kanjena-ke, i-range yalana izothini? Because i-range suke sibheka ama-values aka-y manje, so sizothi, so sengisa inequality nakhona, leza y'namba leza kuzomele uy'bhale kahle-ke, lena encane noma lena engezansi uyibhala ngaka-left, so sino--4 la. Okay, bese kuthi lena ephezulu uyibhala ngakuphi? Ngaka-right, hayibo, uyibhala ngaka-right, phezulu sino-4. Bese kuthi phakathi nendawo ubhala ubani? U-y. Right, le encane ingaka-left, le nkulu ingaka-right, i-value ka-y. Bese phakathi nendawo uzobhala ubani? U-y. Okay, so angithi uyazi ukuthi iqale kuphi i-graph yethu ukuqondana nama-values aka-y. Iqale kule value ka-y ewu-4. So ingakho-ke nawe i-sign ye-inequality yakho izokhambisela ngaka-right bese iba no-dash ngaphansi kwayo. Okay, nale sibili futhi izokhambisela ngaka-right. Okay, asiboneni-ke i-graph yethu noma yalo layini igcine kuphi ukuqondana nama-values aka-y? Igcine kule value ewu-4. Because igcine kule value ewu-4 and then uyawubhala ubani? U-dash laphaya noma u-equal to. So kahle kahle ithini le nto le ethi kanje? Ithi noma ichaza ukuthini le nto leya, le inequality kanje? Ithi greater or
equal to, greater or equal to. Oh, sorry, asenzeni kanje. Nangu u-greater or equal to. U-greater or equal to yilo, and then u-less or equal to yilo. Okay, u-less ukhamisela kuma-inequalities nje. U-less lona or equal to. Lona ubani? U-greater or equal to. Kodwa nakhu kumele ukubambe. Kulo ekhamisele ngakuyena inequality usuke enjani? Emkhulu lo ekhamisele ngakuyena inequality yakho. Yilokho kumele ukubambe. Lo ekhamisele ngakuyena mkhulu, lo engakhamiselanga ngakuyena mncane. Right? Ungaphinde futhi uyibhale kanjena-ke i-range yalo layini lo. Uthi y is an element of because uyazi i-graphic eqale kuphi egcina kuphi, uzosebenzisa ama-square bracket only if uyazi ukuthi iqale kuphi egcina kuphi kuma-values aka-y. So iqale kuphi-ke? Ku-4, egcina kuphi? Ku-4. Lokhu wenza only if uyazi iqale kuphi egcina kuphi. Uma ungayazi awasebenzisi lama-bracket akanje. Okay, so again, asihambeni siyokhuluma ngani? Nge-parabola-ke. Nansi-ke i-parabola yami, ngidwebe i-Cartesian plane futhi again, ama-x-axis nama-y-axis. Nansi-ke i-parabola yami-ke sengiyidwebile la. Inama-arrows angithi. So ngoba inama-arrows, and then bese ukuthi i-turning point, makonyana i-turning point sine-value ka-y laphayana ewubani? Ewu-4. Ngenza nje i-example. Right, maqondana naleli point lena esilibiza ngani? Nge-turning point. Okay, so mangabe kanjeyana-ke si-check-a ukuthi i-graph yethu angithi thina iqale kuyiphi i-value ka-y ngezansi, yagcina kuyiphi i-value ka-y masikhuphuka nayo i-graph yethu siya phezulu. Okay, lama-arrows lawo asho ukuthini? Asho ukuthi le graph yethu iyaqhubeka ibheke le ezansi, ingagcini angithi. So ngoba iyaqhubeka ngibheke ezansi, okay, asenze kanje. Ama-values aka-y mangabe sibheke ezansi ango-negative, masuka nje center ama-values aka-y sibheke ezansi nawo aba u-negative sign noma aba ne-negative sign, aya-decrease. So masuka e-center siya phezulu manje, ama-values ka-y enza njani? Aya-increase and aba ne-positive sign. Okay, le ama-arrows awu-2 wale graph abheke kuphi? Ezansi. Right? Azolokhu ehambe njalo-ke ebheke ezansi. Yabo? So kubani? Kulezi namba eyi-negative ezama-values aka-y. So sihamba singagcini-ke. Kushuthi sihamba sibheke le ku-negative infinity. Okay, so asasigcini uma sihamba sibheke ezansi, and thina bekumele sithole ukuthi i-graph yethu iqale kuphi ukuqondana nama-values aka-y. So asiboni-ke because inama-arrow. Mangabe kunama-arrow uzosebenzisa yini? U-negative infinity. Ama-arrow uma ebheke ezansi noma ebheke le ngaka-left usebenzisa u-negative infinity. Ama-arrows akho mangabe ebheke ngaka-right usebenzisa u-positive infinity because ngaka-right inamba yi-positive, and then masiya phezulu inamba yi-positive uzosebenzisa u-positive infinity. Okay, infinity yakho nje kumele ibe nale sign yalezi namba ezingalapho-ke. Right. Asiboneni-ke. Asiboneni-ke ama-values. I-graph yethu iqale kuphi? Asibone angithi iqale kuphi. Because lokhu iqhubekile ibheke ezansi. So kushuthi ibhekele ku-negative infinity. Siyambhala u-negative infinity. Le namba nje esuke it's either u-infinity noma inamba. So kodwa iyona esuyoyibhala, ilena nje engaphansi. So u-negative infinity no-4, ubani ongaphansi u-negative infinity, umbhala ngaka-left, and then u-4 loyana olaphaya. Masibuka i-graph yethu igcine kuphi-ke masesikhuphuka sibhekele phezulu? Igcine laphaya ku-turning point, and then ku-turning point kune-value ka-y eqondene nalile point eliku-turning point. Ubani? U-4. So igcine lapho i-graph yethu yaqondana ne-value ka-y iwubani? Iwu-4. So u-4 siwubhala ngaka-right. Okay, bese sibhala
u-y because sikhuluma nge-range manje, sobhala u-y phakathi nalezi iy'namba. Bese senza njani-ke? Sibhala ama-inequality sign azokhambisela ngaka-right, yabo? Ngoba akhambisela ngaka-right-ke, right, bese kwenzakalani-ke? Ngoba azokhambisela ngaka-right, bese senza kanjena-ke. Bese senza kanjena-ke. Okay, sorry. Asikusebenzisi ini lana ilokhuzana, i-negative infinity, bese ngiphambanisa nama-domain. Asiyisebenzisi ini? I-negative infinity. Okay, into esiyenza masizothola i-range ye-parabola, senza kanje. Right, sibuka ukuthi i-turning point iqondane nayiphi ivelu ka-y. I-turning point inevelu ka-y ubani? Ewu-4. Okay, bese uzodinga nje ukuthi ubhale ulayini wakho-ke ozodlula kuleya velu eka-y iqondane nobani? No-turning point. Bese ubuka ukuthi igraph yakho ingaphansi noma ingaphezulu kwani? Kwale velu ka-y eqondene no-turning point. Ivelu ka-y laphana iwubani? Iwu-4 angithi. Igraph yakho ingaphansi noma ingaphezulu? Ingaphansi angithi. And then inama-arrows abheke phansi. Izolokhu iqhubekile iqondane nama-values aka-y njalo, yabo? So ngoba izolokhu ikwenze njalo-ke lokhu usuwenza njena-ke wena-ke. Usuyazi ukuthi no, igraph yami izolokhu iqhubekile ingaphansi angithi. I-below, right? I-below ini? Leya velu ka-y iqondane nani? Ne-turning point. So senza kanjena-ke. Uma ngabe i-below ivelu ka-y iqondane ne-turning point, i-range yakhona kuba ubani? Siyidonotha ngo-y angithi. Sithi y is less than ivelu le laphaya ku-turning point eka-y, less than u-4. So bese sibhala ubani? Sibhale u-dash laphaya ngaphansi kwe-inequality yethu, u-dash. Osho ukuthini? Osho ukuthi kule velu ka-y ewu-4 laphayana siphinde siyithole futhi igraph yethu. Siyithola inani laphayana ine-point esilibiza nge-turning point. So iyatholakala igraph yethu maqondana nevelu ka-y ewubani? Ewu-4. Ingakho sibhala ini? U-dash laphaya noma kwi-equal to ngaphansi kwe-inequality yethu. So lokhu wenza uma ngabe igraph yakho injani? I-below ini? I-below ini? Ivelu ka-y, ivelu ka-y ilaphayana kwi-turning point. Noma lokhu ukwenza uma ngabe igraph yakho inevelu ka-a enjani? E-negative. Ivelu ka-a isayini yakhona injani? I-negative from i-equation yakho, uma une-equation. Kuthi ngiyenze kanje ngithi NP. And then noma ine-shape enjani? Ebheke phansi. Ngaso sonke isikhathi uma ngabe iparabola yakho ine-shape ebheke phansi, usebenzisa leya inequality leya engiyisebenzisile nami. Lena ewubani? Ewu-less than. Uma ngabe sinaleya shape enjani? Ebheke phansi. So izona zinto-ke okumele uzazi leziya. Okay, uma ngabe iparabola-ke isine-shape ebheke phezulu, kwenziwa njani-ke lapho-ke? I-domain yakhona izothi y is greater than or equal to ivelu ka-y izobe iqondane naleli point elilaphaya ku-turning point. Okay, so yeah. So and then ku-turning point-ke angithi i-coordinate le-turning point uyakazi wena ukuthi lithini? Turning point lithi ubani? U-P is to u-Q. So each and every time-ke in general form nje i-domain izothi y uma ngabe ama-arms ebheke phezulu noma inale shape enama-arms abheke phezulu izothi y is greater than or equal to ivelu ka-Q, right? Uma ngabe
inama-arms abheke phansi. Okay, asenzeni kanjena. Mangabe inama-arms abheke phansi, idomain yalana izothini? Idomain yalana, oh sorry, not idomain but i-range izothini? Izothi y is less than or equal to ivelu kabani? Eka-q. From laphayana ivelu ka-q ile velu ka-y iqondene nani? Ne-turning point. So sekuphelele-ke ngani kule lesson le. Sikhulume ngani? Ngama-axes of symmetry. Ngothola i-equation yakhona, sakhuluma ngedomain, sakhuluma nge-range. And then uyeza ku-part 4 siyaqhubeka nokufundisana ngama-parabola noma ama-quadratic function. Okay, so into engicela ukuthi uyazi-ke mina yini? Noma engicela ukuthi ungenzele yona ukuthi ungifollowe bese ulike nama-video ami. Yeah, thanks for watching this video.